Dobar dan, dragi gledatelji, evo tu je nekakav pas, danas Luka i ja Ivan. Tražimo ljude koje možemo zafrkavati, to jest koji će hodati i mi ćemo ići za njima, to jest Luka će ići za njima, a ja ću ga snimati negdje sa strane s tim da imam lude robotske čizme koje su jako velike, kao što vidite, i kojima se može u blato, i to duboko. Nastavljamo snimati dok nađemo žrtvu koju ćemo ispiti živce. Evo gledatelji, tu je veliki pas. Luka, prestani izazivat. Vidite li ga? Ovaj tu, neću ga snimati jer će pobjesnit. Doviđenja. Evo ga, uspjeli smo pobjeći i sada nastavljamo tražiti žrtvu koju ćemo ispiti živce. Vidimo se za koju minutu ili kojih 10 minuta. Do tada, doviđenja. Evo ga, čudimo se i tužni smo zato što još nikog nismo našli. Pa je to malo problematično, ali tražimo. Možda nam loše ide, ali naći ćemo žrtvu. Evo ga, malo ćemo snimiti okoliš kako divan, grozan dan je. Evo ga, vidimo se dok nađemo žrtvu. A možda prije ako bude nešto smiješno. Joj, gle, s robotskim čizmama mogu gaziti. Buci, buci. Doviđenja do idućeg nalaženja sa žrtvom. Čovječe ljudi, ova kuća, tu smo se mi svi penjali prije. Evo, stisnut ću pauzu dok vam ne dođem do onog tamo ispod štenge. Evo ga, tu ima drva, tu su prije ljudi živjeli. Ukletim vratima u koje smo kuću mi bili ušli. Joj, ptičuri ne bježe. Doviđenja, trčim. Evo ga, sekira. Odlični crveni auto. Parkiralište, tu je luda baba bila koja nas je tjerala. I evo ga, idemo malo dalje u izvidnicu. I doviđenja do idućeg snimanja. Zabili smo Luku u grmlje i otrgnuo se. Evo ga, idemo mi dalje u potragu za žrtvama. Evo, Luka se tu nešto bahati ili glupira, ne znam što je to bilo. Tu je kuća, kao što vidite. I eto ga, idemo dalje. Evo, tu su kokaške, ako ih vidite, sad ću ja doći bliže. Koje su preskočile ogradu, nećemo ih prestrašiti. Vidite, jadna kokica, zbunjena i uplašena. Evo, tu se provlače. Alo, crni pjetle, zanovjetle. Ajde, dođenja. Vidimo se u idućem odresku snimanja. Luka je napokon zaključio nešto pametno, ali to ne trebaš nikom reći, to je tvoja stvar. Evo, tu je bicikl od jedne curice, jako zločeste, koju treba malo nasamarit da sjedne u taksi koji je podao. Šans. Vidimo se u idućem odresku snimanja dok nađemo žrtvu, a možda malo i prije. Doviđenja. Aha! Vidite, još nismo našli žrtvu, a hodamo ovdje već oko 5 minuta. Šta ti hračkaš po podu, ha? Ti mi sada to još jedno moraš i reći, di si, tu si. Da, još ne možemo naći žrtvu koju ćemo ispiti živac. Evo, snimit ćemo to. Doviđenja do idućeg osjecka ili špeka ili čega god već želite. Di je sad nešto? Poludio je, doviđenja, doviđenja. Kako grize jaknu, već je cijelu uslinio, daj da snimim. Čekaj, pusti. Daj, prestani griz. Vidite? Vidite kako je promjena boje. Evo, tu je adresa 20. Idemo malo, vidimo se u idućem špeku u odresku, doviđenja. Vidite li pse gore? Ko kaže da vidi ne zbune dva pečka. Jeee! Ovako je. Ajde meni. Evo ga i ovaj Šonjo kaže. Evo, vidimo se u idućem odresku špeka i govan. Upravo smo pobjegli od peseka divovskih koji su nas počeli lovit. Skoro su s krova skočili. Jel da, Luka? Ko kaže da je Daj šuti,
puknut ću te. Doviđenja, vidimo se iduću grešku špeka ili govna. Evo vidite ovaj auto. Ili ovaj, moramo ga snimiti. Pišala! Evo ga. Uskoro nam stiže Friend koji će zamijeniti Luku. I to su nekakve reklame, pišu, pardon. On će zamijeniti Luku. Trčići. Ma da, špota. Evo ga, Jasmin stiže. Jasmin Stavros. Doviđenja, vidimo se idućem motorsku. O ovom sam vam pričao. Da mogu po vodi. Idemo dalje. Patke su nas napale! Vidimo se u idućem odlasku Špeka i Drekeca. Poludjele patke krenule su u boj! Za narod svoj! Ova patka Matilda je ponosna i ima čepiće u nosu. Bježimo da... Patke bježe! Zbrisale su! A mislili smo da se tamo okupaju, sad ću vam pokazati. Upravo ovdje. Ali neće ja puno biti ovdje da mi mobitel ne upadne unutra. Vidimo se u idućem odlasku Drekeca i Špekeca. Doviđenja do idućeg odlaska. Dragi gledatelji, ispričavamo se. Ovaj dan je grozan, tako da nećemo moći pratiti ljude, ali zato su nas patke pratile. I glupirali smo se malo. Evo, upravo ga patke love. Izvrsno. To je to za ovu epizodu. Doviđenja, vidimo se u idućoj epizodi glupiranja po selu. Doviđenja.